prosesi wisudawan yang akan dibacakan oleh ketua-ketua program keahlian. Kepada ketua program keahlian AK dan ketua program keahlian TKR disilakan. Daftar peserta wisuda SMK Negeri 2 Tanah Toraja, kompetensi keahlian akuntansi. Nomor peserta 001 Adolfina Darmin, 002 Carmila Tandirerung, 003 Daniel Eko Saputra, 004 Fitri, 005 Jelita Lolongan, 006 Jestiani Ruba, 007 Krispani Tayo, 008 Lustiani Mase, 009 Nisbah, 010 Nurpadila Mamile, 011 Seprianti Lolongan, 012 Serlina, 013 Sri Rahayu, 014 Sumiati, 015 Suryani, 016 Tirsa Palangda, 017 Tripena Pasuang, 018 Yurnis, 019 Yustika, 020 Agus Yanti, 021 Eka Wasti, 022 Estin Rusu, 023 Febrianti Dani, 024 Philadelphia, 025 Julianti Upa, 026 Lisdawati, 027 Magdalena Salama, 028 Nofri Aina, 029 Novelin Rati Lestari, 030 Nurmilda Yanti Kappa, 031 Reski, 032 Yohana Sesties, 033 Yudiana, 034 Yulpi Jami, 035 Yulianti. Untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR, nomor 036 Aldi, 037 Alhamsandi, 038 Amiruddin, 039 Andarias Pakka, 040 Aprialdi,
041 Franciscus Silwanto L. 042 Pri Manuel Sahar. 043 Hartono. 044 Hein Sumanda. 045 Hermansyah. 046 Hesron Roma. 047 Ignatius Luli. 048 Lexi. 049 Lukas Panggau. 050 Muhammad Idris. 051 Muhammad Ilham. 052 Panggau. 053 Relianus Angkeng. 054 Restu Pakka. 055 Risman. 056 Rian Ripaldi. 057 Sabar. 058 Sakaria. 059 Sardianto. 060 Samuel Ardi. 061 Yitro Sumanda. 062 Abdul Yusril. 063 Adrianus Albert. 064 Aldi Pratama. 065
065 Arwin Paladang. 066 Daniel Punde. 067 Erwin. 068 Esther Novia Padidi. 069 Frans Puli. 070 Fredrik Sondalawan. 071 Gabriel. 072 Herianto Karu. 073 Heru Amanda. 074 Iwan Palimbong. 075 Mikael Tolanda. 076 Muhammad Tauhid. 077 Rani. 078 Roberto Salama. 079 Rudianto Patatan. 080 Sabihi Masdar. 081 Yonaldi Ebe. 082 Yosef Rimon. 083
083 Yusril Malik. 084 Ahmad Page Tadeo. 085 Alfrianus Nepi. 086 Rizky Rianto. 087 Gideon. 088 Jos Ardian. 089 Julius Banilaupa. 090 Muhammad Amin. 091 Muhammad Faisal Mamile. 092 Muhammad Pausan. 093 Musliadi. 094 Nurdin Palimbong. 095 Raden Duruk. 096 Ramli. 097 Redianto SP. 098 Rijaldi. 099 Riwan. 101 Rusli. 102 Yapet. 103 Taslim Subah. 104 Toja. 105 Vicky Limbu Patandean. 106 Waldi. 107 Yansen Laga Paloan. 108 Yoel. 109 Yotan Matande. 110 Yunus Nompi.
Ya, kalau bisa Bapak Ibu yang tidak melayani supaya mendampingi anak-anak kita untuk ya, semua sudah kelihatan gimana? Senyum. SMK 2 Tanah Toraja. Oke. Suraya Melo.